Kisipai Israel kilaong ba kiliyo ban penyap ya unong yalam barang ba jong kaseng Hezbollah kata u hitam ali taba tabai haka jinghyartma jongki hab Beirut haka singi ublay. Kisipai ya dari jongka Israel haka kruo kila batai ya utaba kum uhe sipai jongka teka kenhon leno kabala kersan daka Iran ubala mikmat ya karatwan unit kabahe jongka Hezbollah kabala banshet ban temu ban hiartma syashiliang put ya ka Israel ka office jong menteri rang badu jong ka Israel u Benjamin Netanyahu ka ong baka IDF kalah hiartma hapdeng jong ka Beirut da ka batmu ya utaba tabai ubala mikmat ya ka jingtei bad jing penbiang ya kitiarele jong ka seng lakai u hausnem syajar kendais pa nrupopra hab Beirut nakakmi kabana South Lebanon bat ukpa ubadai na Iran ubala he alasan ha Southern Lebanon bat ubala peniaso yalade syaka Hezbollah hakarta kabakat arsnem ongka kubor jongka Times of Israel hausnem arajar katsan ka Israel kala persang ban peniap ya utaba tabai haka than chtelam mingi jongka Syria haka jinghertma kabala peniap ya jihad munggaye ukun jong nong yalam ka Hezbollah u imat munggaye ubala syak peniap hausnem arajar pra ulakiu haka kerdan nong yalam jongka Hezbollah haka bakut jongka snem arjar katsan utaba tabai ubadai he sipai de facto jongka Hezbollah udai ubaar hadin sekretari general Unaim Gazan ka Hezbollah kala pentikina bakatai ka jinghyartma kalong kabala tmu ya uwe nakin nong yalam bahak lidu jongka henrei kam semla penpau ya ka jinglong jong tei brio ka jingtmu kalong kabasai bakadei kabalatmu ya ubriu bakongsan haka jingyakun persya bat ya ka jingmi ompat tiap kani kalong katkum naka kot khobor AFP nauhe jungka Hezbollah ummamut gomati ubalaong bakatei ka jingsya thombor kayat lait ya ulain batmai katanat ka koj ka khia jungka Lebanon kalayatu basangut kibriu kilaya bat omduna ya ka arphupra kila mensau haka teka jingsya bom kibala pathei haka jaka babun breu haka than syate jongka Beirut haba pentikina ya kani ka jinghyartma ki sipai Israel kilaong bakila penlong ya ka jinghyartma kabatikna daka jingtmu ya we he leno Hezbollah ubadon kamtam hab Beirut ka jinghyartma haka than syate jongka nongba kadai kasin kabankong ya ka Beirut nadu ka santerek ubnajun hakabaka Israel kalaong bakala ter yaka karkhana shenadron jongka Hezbollah ngidang yai peteng banle dakabor ban khanglat yakano kono ka jingbu jingma yakin nong shomshnong jongka dong mingi bat yakari Israel hi barok kawai ong menteri kampo yang ka Israel kata u Israel Katz dakaba benrap ru ba uno uba persang ban jrongti persya yaka Israel an otno yakakti jongu חיסל את עלי טבטבאי, רמטכ"ל ארגון הטרור חיזבאללה. טבטאי הוא רב מרצחים. ידיו מגואלות בדם של ישראלים ואמריקנים רבים. ולא בכדי, ארצות הברית הציעה פרס כספי של $5 מיליון על הראש שלו.